Namanje basamangela abantu ngengoma kaGatsheni ebadidayo. uGatsheni umculi kaMaskandi uyena ukhipha ingoma laphana ethi hit after hit. Abantu basamangela laphana bathi njim njim njim, noma bathi ndim ndim ndim, noma bathi ndi ndi ndi. Kanti-ke uGatsheni kuhamba isikhathi la kwaphoqa ukuthi kufanele egcine ephendula ngemibuzo ibivela laphana ngokuhlukahlukana kwayo. Angingeve ngoba abantu bekwatile, kodwa-ke indlela abajabule ngayo banye baze badideke. Kanti-ke uGatsheni ubesephendula abantu abaningi emva kokuba kusabalale lezi ndaba. Cabanga ukuthi omunye wabahlaziyi ugcina ufikile umyalezo wakhe laphana kuGatsheni, njengoba-ke uGatsheni besephendula laphana ebusuku. Abantu base beyivezela bathi cha, laba bathi njim 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 kufanele beshiswa nge-acid. Wathi omunye ngihlekiswa laba bathi ndim ndim ndim. Kanti-ke uGatsheni ukuze aphendule lo mbuzo bekade kuthiwena, hayi ngeke bafana abadala, hayi ngeke nginqwele nani inqwelekazi eyakulanda uGatsheni ezoyilamula lento. Baboda abanye bathi nje nje nje, abanye bathi njim njim njim, abanye bathi ndi ndi ndi. Kahle kahle uthini uGatsheni bafowethu? Uyena umeleze osixazululela ekulolu ubisha kasifake kulo, ngoba phela socula manga sothukana egcineni. kanti-ke emva kokusabalala kwale video uGatsheni kube sekumphoqa ukuthi aphendule ngokubiminingi imibuzo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti baningi futhi abantu ebekuyibona abebedideka. uGatsheni uphendule wathi bathi ndi ndi ndi. Laphana-ke abantu abaningi babe sebehleka, abanye bathi ngihlekiswa laba bathi ndim ndim ndim, abanye bathi ngihlekiswa laba bathi nji nji nji, abanye basho lokhu abakuthandayo. Kanti-ke khona omunye othena abathi ndim 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 abashiswe nge-acid. Mntana sekhaya ngebambelana ividiyo yakho, ngicela ukuthi ungibambe kwividiyo elandelayo. Mina nawe asihlangane khona. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente. Ukhulu nakho konke, uma usubscribe konke kumahhala.